bazar thlir tu te chibai ule voin hi march nili sangni somni pani zirtop ni ania Ukraine ram boina le ache vel chanchin bok thlir kwal leila Ukraine ram longchol na khopui Mariupol khwa chu Russia sipai ten an beina zela ni ni le zan ni chung chu eng an nei to lova inti lumna tur an nei lova tui thiang lim in tur an tlachama choi tur po an nei lo mek ni in soyani he khwa Ukraine sarkar na thok te chon changle tui an sema chu po chu atop le tran to a zan raya darkar ni chung vel bom puak ka chola abaka chon englai po in bom apuak renga zana chon bom puak eng ti lo chu khopui chung zongjong athim fai vek ringot mai ani anti Mariupol hi Russia tan chuan khopui poimo takani a he khwa hi anlak thei chuan Russia in an tranpuin a Ukraine sarkar do ngar tu helpol te chuan Crimea lamatangin Russia sipai te zomin Ukraine an do ve thei don ani Russia hian nimin khan Mariupol khomi puite chu khopui chu sana mun him lampan turin an hriat tira mase bum thak an top chuang silova mi puitan tlan chiat na hun aomlo ani Mariupol khopui deputy mayor Sergei Orlov chuan an khopui chuan power line som panga an nei thule azawaya chiat to thu soya tuna chuan ei rong bol na gas che kan nei engkim ti chiat sak kan ni to ni ati Mariupol hi tun thlengin Ukraine kuta ala oma khopui chung chu kan thu hnuaya ala om zela mase kong pui le khopui pon mun tam taka inka na le insual na a thleng rengani ati Mariupol hian Russia hian an thei ang an ka pani bera mihring chen na le sarkar building an thliar lo Mariupol dora te chon ei tur ala oma a thei angin an la lei chho zela mase Russia sipai ten an hual vek to wangin engtika nge anei zong ti chu ngai tu na ti boi tu ni a anei zo chuan silai mangin thilo ma se ril tramin an thi tho tho don ti na ani Mariupol a cheng te hi phone manga biak po thei an la om zela chumi atang chuan khovelin an chanchin an hrezeu zeu ani maya he thu kan puan lai hian Russia sipai te hian Mariupol khopui hi an la lo ani deuh chawa an tlom fel chu ani deuh der to ani heti lai hian Kherson khopui chu Russia sipai te kuta a omta a mi nuai thum vel chen na khopui Kherson mayor Igor Kolyakev chuan an khua tang chuan Ukraine sipai te an tol kir to a Russia sipai te hian do tu an nei to lo ti asoi Russia sipai ten he khopui an lak ma hian Ukraine sipai le civil mi zathum velin nunna an chan ni in an soya Kherson atang hian Russia sipai te chuan Ukraine khothlang lam longchol na khopui Odessa chu olsam takin an pan thei to dona an tan chuan Kherson an thunun theita hi thillomom tak ani nge yang Kherson le Mariupol che vela kho om khopui ti thamlo te po Russia hian an kalpa zela soivek sen ani lova Russia in Kherson an la kan ti hian henglai biela om khodang Berdyansk le Melitopol te po an latel vek ani hetiang ani la hian UNO chuan Ukraine chu sanaral tlan hi maktaduai khat an tling to an tia englai po in Ukraine chu san le chu san tum anum renga wangin ral tlan hi an pung chak le a reilo te a maktaduai li an tling thoi don ni in an soi heng ral tlan te hi Ukraine then ram te chuan lo thlengin Poland Hungary Moldova Slovakia le ramdang te chuan an hol te jim te chu ral tlan te omna tur hian siam dang lamin heng ho hi en kol mek an ni heti la hian Ukraine President Volodymyr Zelensky chuan Russia sipai te chu no pangthil hre thiam lo in ni ti in Ukraine chu sana anin lama ho turin a hrila inina hora u no pangthil hre thiam lo man ruata na man mai in ni Russian tong mang te chu in du tokin hum ro u ma se khovel danga ni lovin in ina kir le ula chu tatang chuan ma la ro u ati Ukraine mi puite po Russia sipai te do le turin a hrila Russia in mi pui chen na mun akap ta vak chuan Russia sipai te lo dan konga Ukraine a hlo tin zia alantir ti asoya Ukraine pui tur hian ram dang mi sing khal le sang ruk zet anin peto ti asoya Russia sipai te chu chol man lova an siam don thu a soibok
heti lai hian Russia chuan Ukraine an beina hian an sipai zanga don an thi to a sangkha zaruk velin hliam an tuar ni in an soyani heti lai vek hian Ukraine le Russia chuan in biak tho ni na an neya Ukraine palai Mikhailo Podolyak chuan an in biak na chuan an beise ang mason na an nei lo ti asoya in biak tho thum na nei le an rem ti ero asoi in biak na hian mihring tor na chungchang an soiber thu soin Podolyak chuan civil mi ten in do na an tlan chiat san thei na na malak an rem ti thu soin hetianga thlen thei nan hian in ka hai nei ani thei po arin om atibok in biak nan nei ma hian Russia ram foreign minister Sergei Lavrov chuan Ukraine an ti tur an ti zo ma chuan Ukraine chu an be chun zom zel don ti asoi chianga Ukraine chuan eng sarkar nge nei an du ti an thlan angai atia Russia palai te chuan tun kar tir khan an thil phut te chu Ukraine hena hian an thlen to ti asoini Lavrov hian Ukraine mi puiten Russia kut an tuar chu poyati thu asoya Russia chuan sarkar mun poimo chi an bituma chuti lai chuan civil mi te torna po athleng pal the ani atia nuclear ral thuam man chungchang chu khothlang politician te ngai tuana oma kan ngai tuana a om ve lo ati Ukraine President Zelensky chuan NATO in no fly zone an siam theilo thu an soi chu changin no fly zone siam tura thu nei na in nei lo ni chuan thlona min pera u keini hi kan ral ani chuan Latvia Lithuania le Estonia te hi adota ral tur chu an ni ti in NATO akara heng ram te hi NATO atel ram te anni Zelensky chuan Russia President Putin chu in biak na nei puya somin Russia kan beilowa beitum na po kan nei lo eng bernge kan laka hian in du kan ram hi chu san ro u do kan kilin in biang miang ti in asombok Putin chuan Russia ma son na chu an ro man angina kal zel ti asoya Ukraine sipai te chuan civil mi te in phen nan an mang ti asoya Russia le Ukraine chu nam khat an nia an tumber chu khothlang ram ten Russia du lo na chi an tu mek ti chiat ani thu a soibok Ukraine rama hian ram thrang thrang atangin le khazira ommi singriat vel anom renga zirna atha a an digripek chu hi khovel ram tina pom ani deuh veka medical lama phei chuan man ruwa an nei thata wangin Soviet hun lai atang khan khovel mun dang abigin ram changkang ni phalo ho atangin zirlain an pantrin ani to a zirna sen so le in lo mante atloma wangin Africa Asia le Middle East ram atangin zirlai an kalna sa hle ani ti hi kan han zep tel vele lok ange bazari lo thira wangin kan loma voina hun nom tak mang turin du sakna kan hlana che